Guys, turabasuje amwerere mwese abatuye hirya no hino abadukurikirana abakunda ibikorwa byacu dukora uko bukeye nuko bwije. Nkuko mubizi ntabwo ari ubwa mbere kumbona kuri screen zacu cyangwa se screen yawe. Ndi hano muri kano kanya mbasuhuza mbifuriza ibihe byiza amwerere mwese abatuye muri Afrika abatuye muri Amerika. Ndi hano nka ntwari images. Guys, abashaka amafoto meza mu buryo butangaje muri wedding cyangwa se any kind event ariyo yose abari baby shower, bread shower, dufotora amafoto mu buryo butangaje kabisa kandi tukanayakora. Waba wifuza amafoto mu birori byawe kugira ngo bigende neza, twakuje inyuma tukagushorera ibintu bikagenda neza cyane cyane mu bukwe ndetse yewe n'ikiriyo turagikavaringa tugakora live stream yaba ama video ndetse n'amafoto. Ndagira abana bakobwa muri kubona iruhande rwanje nako bano bana muri kubona iruhande rwanje baza ibikorwa dukora ntwari image. Yeah. Uzona amafoto yacu ameze neza cyane. Urayakunda? Yego cyane. Bazaza gufotora ryari? Like next week. Next week. Uzanyishura ngahe? I don't know. Twari image urayizi? Yego. Uzona amafoto yacu? Uzona ameze gute? Ameze neza cyane. Urayakunda? Cyane. Uzadutumira tuze gufotora ryari? Next month. Niko abwira abantu badukurikiranye wenda bashaka amafoto. Bazaze kubera muzamukubita amafoto meza cyane, mugira kamera nziza iboneka cyane, so bazaze bakubita amafoto muri kamera yanyu. Okay. Wowe niko abwira abantu badukurikiranye kuri kamera. Exactly the same thing. Uzifotora neza, tugira kamera nziza cyane. Igira umuco nyine izayerekana amafoto neza. Guys, you should come. Yeah. Nese ko numva wasaraye ni gitaramo cyinshi? Yeah, ni gitaramo. Usigawereka wasanga numva ari byiza cyane. Guys, abadukurikiranye mukomeze mu following, mukoresha ya kuri YouTube yacu ni mutware bienvenue ndetse nimba mushaka muje kuri Instagram mu following tuzakomeza tuba shout out. Thank you so much.